bura en mo jolo in wen waga mom den na talida amoto den angoti da mom mek tam nu njoma jegna yan fanyo o ma afrikel da jikim essence jikim dara den na ngoti da meke bisam njom mais simna den au passage a part ñaanana den aussi de njeg jam waga mom anga akor den anderes mi fa den yi aussi ta andaye o heke dalde yonta mom nu hata jegna rek xana njeg yami arfa nga xaalis bisum kan gara det ne anone naga mosu den na ngaja xaalis fi alam nda ina refe xaalis i nak mom refe xaalis mom nak mom refe xaalis xala xamay la naga la nak sax te ñaxa ñoxa yamo bugin nak mom refe xaalis mom wax deg i da nak mom hogam pirke njongon we citeru na mek an mamayede mek mom kaga mom rogo yal afiano njongon o ho anone we mafrel me citanak arefa mi arefa ngor arefa lakas we bisna mek nak fop anga ayo yon den anga ayo kek den nak dal anga akor den nak fi mag den i kaga mom ma jega men na ilaytu na rek ndax ke fi na xida xid wage fak na émission falling wano lay na émission falling xay i ngaro koy no kene tax na dig activité o refo to yakara saison fina gara xay we wajena ne wajantan comme d'habitude te jikte o ba tax encore i ngeda o yoli bat katan fe bato dole wax deug yalla war safir go sawan bawan illa ngami njom xay actuellement no ke anone te def vision of tay fe jegona fa dire fe tam li bokk anone te fi njomne kay libanum bodor mom yam njom mom i njom mom bata mulam we li ba njom ne tam i bodor bo combat d'or jega combat waaw combat d'or wo gay say layam koy kan puisque aussi micro fe la de est ce que anda d'or deug kan andi na pa yam kan refan ikiri refa mi meke o mbour simna den aussi de passage mam cheikhin mbalkayin pa chamin simna den wines fa ndef aussi hatanga mek mana den nang mofa mam ndura mbasis simna na pa o kines tigi a andone wax deug rog ten fokatu in mam ndur o kines tigi yo simna wan binna fo bu kuntande bum simna den dala paax en fop dal nangu defa o mbour to arfanga kun walum ikiri kan mo fa wa anay mi xupu den fuf nu ikiri inna de njega combat d'or wa anay mi xupu den mi moj deno bel to ka njega combat d'or quoi go usada kurpeñ mom nando sadel mom yam combat d'or mom a ñoko rek o kina na fang hano fu xurab dino hano det na go na fi bo rab dino nu mbago mafir kaga mom buganum dala filangaro buganuma pa kon ke il mbugna lay dal te defé saison fi nagara halaka amateur ke halaka pirke halaka on sati fi encore ndax itam wax deug yalla maya fans koy to roga tax kaga mom itam to ajega hala xamay koy yar roga ciodawten donte nak dom adama ñaké o juma kam xel nda may foten puisque ajeka anone wax deug el xeña may nga rek yifef katé maga xaywen encore internet ki anone am be mbudam to anjig yakamte ulol nga image halaka wi andone wax deug yalla encore ma sha Allah itam fay andone den certifié arfanga walum supporter mom wa ma sha Allah mayanum torop simna dina pa simna supporter eske red bo jifir simna ma ena leel Modou Sar dom bayes hasika maga suk o kines tigi wa buga hama fa hada fi jox waga mom jigim ka rabduma den am buga hama mbug toro ga tax konsi aham njom mba jifir koy winas tigi ndef maga débité tum jifir maga débité tum waga mom winesa ndef quoi Modou Sar surtout Modou Sar o kines tigi aga mom jegim ka lan ma o kines tigi tenoga anen o kin wagi lay njom tono ino le grand champion de dimbulum te fi carrière njom ajik fit ajik xorom ajik bayri njom ta koy afike njom laajna xay mo fa nga bo la émission toy lan aussi amata mato doy war e yimatu tag inshallah de passage xay dadi fi anone wax deug yalla natango fa def fa wax deug yalla mbiref waro lay na dadi de wax dego boyeso o kineso aussi adonte na refonde bes wax deug jege kate fier na njom jege ma njoma dadi rokato nani roy dadi yokun ngelna no kaga mom jege mom mbir kamila ref o yafuna rek nu ndamre ndamir do aga lay dadi hatanga fotene han mafin
daanu ƴuganga rek o ande njogoy xetto mbir kamila ref o kiino paax yaam mi moom o boye so waag mo lay a ɗom a refe ñaal lengit mi maagun a refe ñaal lengit a doxtanum o ten njom da njom ten jegeeru génération i ngara bo mbog génération njom yaay citra koy waagaam o lay yaaga sax njom jaaɓaxa xirana paax hen moom refe a keen ten taxun i citir o hen moom avant ken roga fukat u in avant te genooxa ten roga fukat u in te ref o kiino a gore na aussi o kiino paax a gore kaga yit a maada no ñoowdanda yaam a jega piir ka andoona yee wo mbir ne waaga ref teen o yoon ho refna tolof tolof nu nget njom o fañe cikino o maafin da ten koy wax deg ñoowe kaaga fa mi yeni saay koy moom namu refaan tolof tolof i nget ay demi final te ciyaam kaaga moom jegim ka laan ma ten ludud gidman to sant an to piir moom nu ndefanga xanu nana falay keek nana falay kana da teno moom ku xa andoona yee a nanaan daal ka andoona yee jomulan ni ɓakidum wax deg ne julita fi'a naaga fi'a ka xooyaxam i mbaxtaan te fag yaam piir moom nu ndefangaan gox xan weeke laytaane daa koy roog a fi'a yit ten a jega yiif o ten moom yaal yiif a ref mais simna piir ke mbulum fop xaƴiim o leŋ champion ka ndefna maaga fop mais simna den xeɗana den de njeg jam a paax ala dawme a anda me rek ɗeg ka ɗeg parcours fe bo jaf lakas ndax ale no gona jega retour xay internet ke a cungogan Thior Production TV a fodna caméra fe Elhadji Sene a fodno micro le i soɓidom kam saate of kam natango of kam xarit of kam maag of xay weet ki kaw émission ne xar fi yeg fe jegoona waaw kontaan a paax émission ne ke moom ke ka refa ref ka andoona yee a faafa yaam Fapes Ousmane in ngenu keke te fi'na moom a warana war ten waagu lancer a in ten waagu tax adna fop a nga a ina nana in keke moom wax deg mi ka njeg teen o ɗaay keke moom jegaami teen o ɗaay a paax yaam a anda in a paax anda ye piir i ndef kon nak ten fe andoona yee ten genu fa in ten waagu lancer a in oxu xa nana Gorgui Sarr to andino o fuudangaan xaye xano andin o nanga nana ngoor to andino o fuudangaan xano andin an parcours fe an fop nama demoortu Fapes Ousmane moom nu Alhaji Maase niin wax deg in way simna nuun a paax kontaana trop leya nuun ne daal i njege ndabid nuun keke moom keke o pogo a waaganu o pogum Fapes Ousmane moom xaaga moom wax deg in ngenu in ndefo fogo leŋ kut kon nak a fiyanga keek a warana war te refit ka andoona yee a fela in i kontaana teen a paax yaam jombul wiin a mbee meen a mbee naneega in a mbug nan i lay de kontaan to njeg iran ten koy nu déplacer o xid ngar bo meek ken moom a refa i mbeg tena andoona yee machallah a ɓutana qeeñ in daal i lancer a yit we andoona yee den ngenu fa in na saate fe xed laya den daal den ndamta in deno den mbaru ndamta in ino piir i ndef mbir koy bala te fela a jego yungat mbir moom bala te fela te jego yungat we andoona yee den tanew in fada ndamta in mbir moom o ɗeetanga ye diwe a ɓisanga ye mbinum a ɓis ka cooxkino tig da ɗeeti ye diw fana in ngenum na saate ka fuuda Gorgui Sarr nana Gorgui Sarr a njongoon a soɓanga njongoon geno xano lay a goomi de ñoo book a soɓ o kin o layne ñoo book a maya sax amaan na koy wo Gorgui Sarr fanaga ba ɗeet kete jega njom ɗeeti ye kete jega njom nen métier of feyo rek métier fe ten yaakaro njom ne koy o kiino leŋ waagiran njom ne mboolo ref mi daal me lancer a njongoon caate in njongoon Sindiane me lancer a den de ndamta in a ande piir a njegu piir kamil a njegu piir ka andoona yee waxa doona den o ɓayde ino to xaye moom nane Gorgui Sarr na gefa Dakar Gorgui Sarr na gefa no maagole Gorgui Sarr na gefa Sokone kaaga ref ke mi soom saate fe fop na njeg kan kon nak fada ndamit piir den ke ba ɗeete mbir ne xoox ma jalana mbir me saate fe jalana ino saate fe i njalana yaam tam nu layoona yee ngoor o njongoon a layel Gorgui Sarr o njongoon a layel i ndeta bo o sum fat jang raw gadu ka te gara jang poussière ka o sum bisam maaga raw gadu te gara jang poussière te gara jang cafa ka ngoor kaaga refa i gon i ngar atid na ke me ko njongoon
kon nak kaga onanga no nanate boy in kay den bisu mek no waro je kafian boy ke tige mom ware refa falay fa bor i wala fo mana ga boy ke mafratan belu njom mom wage nyakken mbir mom wagiro nyak tolof yen say xayengo fa mu angi ay ngaki ko ya mu anga maga mom ka gorgolo da ino koy wax deug isanta arog parfois maga anta yunwe ino mom ndiga fedar hano jego fam ajiga nay tig dina bedara njege dara daaw koy ndigo fo fedar o jeg ka bi ci donan binof kon gimi asange anga waga hop ken tolof ajiga nga o gisato ha gimi nu ha anone bata dawa kenof ka buf ka njom ne ndik ko ajiga je xalal o ha refna ten gorgollo hiten ande ku go ona o kinata Espagne waga gimme ka hof njom ne o jegin yam njom mom o bisanga nyaleng 1 million daya sakantuma ko yo tegle in o lamtanga zain dudu sane in ngagne ordinateur in waga mbaga konsi akin nu njom o kinta waga det na den nu njom yam wax deug inwe nga ay anga atena ko den njom kon nak njom nando raptel o refanga ten dal wagin fi ke warna ter inshallah simna weke mofna mek fop boy in ke fop me simna den simna yal mbine to ko reso to go ñaan me simna na pa ñaananan aussi te jeg jam yam keke mom wax deug pa ref o kina gar nu mbindof afita men émission kon nak kaga nu dayo maka fugu aussi in wenge danan o yalo ci no wod abat war sak fe dal ya ci kulluha anuna in tewa meke rek o yalo ci no wod ino fop kag kono fogole internet ke terdo avec le grand champion Gorgui Sarr meke na sate fe njongon jak na émission fi andone wax deug yalla imbene dam ten internet ki lam togun supporter ki lam togun kon ila nune masha Allah nday tam fatno ande ke tefi na carrière to pare aha he pour ilay un khaysom xana jafeñ nda i njokanjal aussi yal mbinne njokanjal sate fe njokanjal pap ke fi yake way njokanjal champion ke anone tam ambu angarto dawle ci den njokanjal a cior fe fudna caméra fe nda itam elaj sen fudno micro le ila no inshallah rabbi ina cioda no dig daje na émission fa lakas na sate fa lakas na champion fa lakas